beautiful, yeah. When I'm with you, no question that this girl's intimidating because I'm beautiful. muraho neza ndabasuhuje mwese aho muherereye nizere ko mumeze fureshi nizere ko aho muri hose hatandukanye ku isi mumeze neza ndabasuhuje mwese cyari igihe kirekire ariko twagarutse hari abantu basigaye banyandikira bampamagara ko wacecetse what's happened what's going on so today ndahari mumeze mute murakomeye se nanjye meze neza ndakomeye kabisa ndamahoro gusa umwanya rimwe na rimwe umwanya uri kubura ariko turahari ku bwanyu icyo twiyemeje tuzaza tubikora ko tubonye umwanya kabisa. Ndabizi ko muri ibi bihe hari abarwaye tubaha pole, hari ababuze ababo tubihanganisha, abagize ibyago bitandukanye, kurwaza, gupfusha n'ubukene buriya nabwo ni ibyago nyine, mwese tubahaye pole ngo Imana ibagirire neza n'abameze neza babishimira Imana. So uyu munsi rero twagarutse mvugira ngo twagarutse so today hari ikintu natekereje ndavuga ngo ngomba kukibasharinga guys. uvuga ngo se icyo kintu ni igiki? Ni ukuri hagize nk'ibyumweru bibiri nagiye ahantu gusenga ikanisa bisanzwe, yego Jesus, hura n'umuntu yego mana, nicyo cyatumye nza ni ukuri kugira ngo tuganire kuri ibi bintu numvise bikaze. So wowe kubera ngo se uwo muntu bahuye nawe yarambye guteza ibintu byari bimeze gute? Murabizi ko iwacu si cyane nabwo birahaba ariko nyine kuvuga ngo umuntu byaba bigaragara ariko icyo nshatse kuvuga ku bantu hano, murabizi tuba mu bihugu bishyushye, haba hashushe, ari mu makanisa, ari mu tuzi, muri kampani haba hashushe, ugasanga umuntu yagiye ku kazi atisize na deodora, agiye gusenga icyuya cyamwishe. Guys please, ni ukuri pe tugende twisubireho. Uyu munsi ndavuga ati nje kubibutsa, hari igihe wowe waraje wibagirwa kwisiga, ndavuga ngo reka mbibutse. Hari abantu mu by'ukuri muza muhurukira none ni ngo mwirura igihene, ariko sindumva irura igihene ko rimeze, Imana imbabarire kuvuga gutyo, ariko mu by'ukuri tugende twisubireho. Yesu hari amadeodora atarengeje amadolari 5. Nagerageje kuzana nka tubiri hano, aka ni akadeodora wogura. Ibi ni ibikoresho mbese by'isuku wokoresha ko murayibona aho. Iyi ni iyindi wokoresha hano, afungura ukagabanya. So please, ku bantu muri mu kugenda mwibagiwe kwisiga deodora, mu by'ukuri ni ibitangaza, nyabona mugende mwisubireho. Ni ukuri ayiwe yeme ko bikaze, yego Jesus. Abantu muza mugenda muri sosiyete cyangwa se muri public mwibagiwe kwisiga ka deodora, mugende mwisubireho, kubera ko hari igihe uzi kwaza umuntu ukagira ngo aragusekera, aragufekinga nyine ko ari kugusekera, ariko still ntabwo azabikuraho ko nyine yabyumvise. So tugende twisiga deodora to smelling good mu bandi bantu. Ufite agaparufe, kandi hari uduparufe duciriritse, nk'aka ni ak'amafaranga make cyane hageze $100. aka ngaka muri TJ Maxx negerageje kuzana utuntu tworoheje hano muri TJ Maxx. aka ngaka ntikarengeje nako ni duke cyane. Mu by'ukuri tugende, uri mu rugo, uri hehe, nuko birarangije. Tera hano, tere ku maboko, utere mu bitugu hano, umuntu ntihaza nuka cyane, usige deodora mu kwaha yawe, wicugute, ushekinge neza, murifundure,
wisipureyingi nk'uko, aho kugira ngo uje kunukira abandi bantu, ahubwo wabikora ntubibibutsa mukazabikora bimeze neza, aho kugira ngo ejo hari igihe uza wicarana n'umuntu utabikubwira ariko ukaja kubwira uwundi. Ibyo murabizi, hari igihe wicarana n'umuntu akabura amahoro ntanakubwire ati yewe wibagiwaga kwisiga deodora, yasohoka akaja kubibwira abo hanze, mbese agashushikura. None please mugende muri Walmart zirahaba ku bantu bashasha, nabo mu bantu mufite abantu bashasha baje muzoza mubibibutsa. Hari igihe nyine hazaza iwacu ndagira ngo nta muntu uzunuka, ntawe twese niko twari tumeze rimwe na rimwe nyine, kubera na buriya bushuhe bubi ntabwo buva iwacu cyane cyane, ngira ngo ni ubushuhe buza butuma abantu banuka kubera ahantu hashushe cyane mwegeranye. Umuntu ufite uwiwe wavuye muri Afurika vuba aha neza niko mu ruhongore. Ni ukuri tujye tugerageza tubwire abavandimwe bacu, tubwire abo tuvukana ko tugomba, mbese igihe nshitse ndibuka nyine nashikiye mu muryango, ikintu cya mbere bazakubwira ni ukutanukira mu bandi. Ugomba kugura aka sipureyi akadeodora ukazaza wicisha ubyutse mu gitondo umaze koga. Hari abantu bazavuga ngo yoze ngo utanuka, ntabwo bikuraho kutanuka. Mu gihe woze umaze koga ucishaho kano, ubona kano cyangwa se ubona kano, noneho akarusho wowe ufite na ka deodora ka parufe ukarenzaho. Ariko izi ni ingenzi please ku bantu bacu, mugenda muzaza mwisiga, mureke kunukira abandi bantu, kubera ko bazakugamba bakagenda bakuvuga bakanabwira abandi ntibanabikubwire. So tugende tuze twikosora, kandi nimba ufite umuntu wawe uzi ko azanuka, hari n'abantu baza banuka, uzoza mubibabwira, areke kuja muri sosiyete bakugwe n'isoni, usanga abantu twaramunyoranaho inzara ngo umvishe naka. So make sure ukiri mu rugo wikontorore, umenye ngo ese umubiri wanje uri fresh, umubiri wanje umeze neza. Mu by'ukuri ni ibintu bidateye isoni pe, aho kugira ngo uje gusebera mu bandi, aho kugira ngo abandi banyora n'inzara, you better do it before, aho kugira ngo abandi baguseke. So utu ngutu ni utuntu tutarengeje $50 byose hamwe, mbese muri rusange hano muri Walmart aka ngaka ni $7 cyangwa 8 sinibuka, aho kimwe naka aka ngaka birahaba byose aho muri TJ Maxx, mbese nshatse kuvuga isoko yoroshe. Muri mall zirahaba amaparufe nyine $100 bihera bivanye n'iyo ushaka, ariko kano ka make nazanye ya make n'izindi ndazifite, ariko nashatse kuzana twa make. Utu ngutu ntawo ukabura $10 cyangwa 12 gutyo muri TJ Maxx. Byose ni kimwe, ni amafaranga make cyane. So wowe urimo ukabona iyindi, wowe uri iya 50 ukabona iya 10, wowe uri iya 10 ukabona iya 7. Tugende tugerageze kuzaza dukora isuku ku mubiri wacu. Ikindi kandi ku bantu banuka mu kanwa please, hari igihe uza ugira ngo tunuka mu kanwa, kuko nta muntu uzabimenya ko anuka mu kanwa, ugasanga wavuga wewe. Hari imiti yabigenewe yo gucisha mu kanwa, making sure ko waburashinze n'umuti, haraza waburashinga ngo na borosada gusa, ukaburashinga neza n'umuti, warangiza ugacishamo uriya muti wabigenewe mu kanwa, witwa ngo ni mouth washer. Ukawucishamo n'uw'ubururu, hose muri Walmart turahaba, ugasa neza, ukareka kugenda kubigikwaza mu bandi bantu, cyangwa ukareka kuba topic ku bandi bantu. So ni ukuri kwari kugira ngo mbibutse, nanjye uwo muntu nyine yankwajije ngo ndagira uwo mbibwira, nuko nje kubibibutsa hano. So ku muntu wese uzi ko yoba azanuka cyangwa aza yibagirwa, hari umuntu uvuga ngo jewe nyoze ngo ntabwo nuka, ntabwo bigirira ngo woze, womara koga ariko kubera bwa bushuhe still ugasanga uri kuhumura nyine bitari neza. Ariko kano wakicishaho, kano akariko kose, mutanze umufano w'utu turi hafi nabonye. So hari n'izindi spray murazizi ubwoko bwose nyine, ugasa neza, ugasimiringa neza mu bandi bantu, ibintu bikagenda neza. Hari igihe natwe uko byigeze kutubaho, ugasanga natwe ko turanuka.
ariko bakubwira ati aka ngaka ujya ukifashisha kakagufasha. Nanjye niyo mpamvu muri urwego nashatse kubibabwira kugira ngo tuza tubikoresha duse neza, duhumure neza mu bandi bantu. So mwakoze gukurikirana iyi video. May God bless you. Thank you so much.